Mu karere ka Ngoma abaturage barenga ibihumbi 126 bamaze kwinjira muri gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire bwa Ejo Heza, aho kuva mu mwaka wa 2018 bamaze kwizigamira amafaranga arenga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Imibare y'akarere ka Ngoma igaragaza ko abaturage ibihumbi 126,930 mu bihumbi 498 batuye mu karere ka Ngoma bamaze kwiyandikisha muri Ejo Heza, bingana na 31.4% by'abaturage bose. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026 akarere karengeje intego kari kihaye, kuko abaturage bashya binjiye muri Ejo Heza bageze ku 114%, naho amafaranga bizigamye arenga 105% by'intego zari ziteganyijwe. Icyakora kuva ku wa mbere Nyakanga 2026 ubwitabire buracyari hasi, kuko abaturage 1333 gusa aribo bamaze kwiyandikisha, bingana n'9% by'intego z'uyu mwaka. Umuyobozi w'akarere ka Ngoma Niyonagira Nathalie yakanguriye abaturage by'umwihariko urubyiruko gukomeza kwizigama muri Ejo Heza, avuga ko hari amahirwe yo kwiteganyiriza ejo hazaza no kubaka ubukungu bwabo hakiri kare. Yanibukije kandi ko umuntu wizigamira muri Ejo Heza ashobora kubona inguzanyo igera kuri 30% by'amafaranga amaze kwizigama, bityo asaba abaturage benshi kwiyandikisha no gukomeza kwizigamira kugira ngo bazabyungukiremo mu gihe kiri imbere.